Ke o dumedisa hape ke re kena le wena thutong ena ya 47 kajeno re tlo bua ka phepo ya batho ba 5,000. Ke mohlolo wa phepo ya batho ba 5,000 ka mahobe a 5 le dihlapi tse 2. Taba tsa rona re di fumana ho Mareka kgaolo ya botshelela temana 35 ho isa temana 44. Khotso e be le wena. Ke kena le wena he thutong ya kajeno. Ha ke phethela thuto e fetileng ke a tshepa ula wa emamela ngwaneso thuto ya 46. Ke ile ka re ho wena Jesu o ile a qetela ka mantswe a reng ke ile ka qetela ka mantswe a reng go hlokahala boetapele bo fetolang boemo ba bophelo mafapheng ohle. Go hlokahala boetapele bo nang le hona ho fetola bophelo ba batho boemong mafapheng ohle a bona. E le ha nne re bona Jesu ho thwe ha bona bongata bo boholo ba batho a ba utlwela bohloko hobane ba ne ba le jwalo ka dinku tse senang modisa. Re phethetse moo Mareka neng a re mme a qala ho ba ruta taba tse ngata. E ne le temana eo ya botshelela ho Mareka mo a reng temana 34 mo a reng a ba ruta ditaba tse ngata. Until Luka yena hona tabeng yona eno o ile a e beha tjena taba ena hore Luka yena ho kgaolo ya 9 temana 11 o re a ba bolella taba tsa mmuso wa Modimo mme a fodisa ba batlang phodiso. Ke ditaba tse ne di phethela thuto ena ya 46. Jwale Matheo yena boemo bona bo ha na bo sheba o re o re a ba bolella taba tsa mmuso wa Modimo mme a fodisa ba batlang phodiso. Ke re Matheo yena o re boemo ba batho ba neng ba tlile moo ha bona matshwele a utlwela bohloko hobane ba ne ba kgathetse ba saretswe jwalo ka dinku tse senang modisa. Ke ka mokgwa Matheo yena a behang ka teng. Jwale ha Jesu a sebetsa ditaba tsa batho bana kapa matshwele ana, nako ile ya nna ya tsamaya mosebetsi o ne le mongata haholo o Jesu a nang wa o etsa. Nako ya ba ntse tsamaya, batho ba na le se sengata se ba ntseng ba se hloka ho Jesu. Jwale thuto ya rona kajeno e qala moo jwale ho kgathatseha ha barutuwa ho leng teng ho bonahalang ho le teng ho bona malebana le se yang ka maleng. Ho kgathatseha ha barutuwa malebana le se jowang hahololo bakeng sa batho bana ba tlileng ka bongata ba tlileng ho tla mamela Jesu. Barutuwa ba hla ba atamela Jesu, ba bua le yena ba re ho yena, mona ke felleng hape se le mantsibuya ba kgutlise ba emetsane le metseng e re tietseng hare ba ithekele seo ba ka se jang. Ke temana ya 35 karolwana ya ho qetela ho yona le temana 36 ho Mareka kgaolo ya botshelela. Ba re ho Jesu ha ba mo atamela ba re ho yena, mona ke felleng empa e se le mantsibuya ba kgutlise ba emetsane le metseng e re etetseng hare ba ithekele se ba ka se jang. Ha ele bonnete wena moye motle e ne se le mantsibuya. Taba tsa mosebetsi wa morena Jesu di nkile ho fihlela mantsibuya mme ba apostola ba ne ba feletswe ke mahlale. Batho ke bana ba bangata hape ke mantsibuya empa batho bana ba lapile. Seo bona ba se bonang mona
ba ka se etsa se seng fela ke hore ba kope hore morena wa rona, morena Jesu, morena wa Jesu Kriste a ba kgotlise. Ke sona se a bonang, ba bonang e ka ba tharollo ho tloha ho bona, hore batho bana ba tle ba tsamaye ba iketsetse, ba ipatlele dijo ka ga metse ka moo. Seo bana ba sa se tsebe ke hore Jesu o na le matla a ho fetola boemo ba bophelo ba batho bao ba lefelleng. Bothata ba batho ha se bothata ba Jesu. Bothata ba batho ha se bothata ba Jesu. Modimo ka mehla ke tharollo mathateng e sita le boimeng bohle bo batho ba tianang le bona. Empa batho ba bangata ha ka ba phakisi hore tharollo e tla hlaha ha re kopana le Modimo. Ha re temane ya 37 temana ya 37 o thwe a araba a re ho bona, ba fepeng e le lona. A araba a re ba fepeng e le lona. Seo mareka a se bontshang ke hore ba apostola ba bona tharollo e le hore Jesu a kgutlise batho bana ba saretsweng, ba lapileng, ba ye ba ipatlela dijo metseng le metsaneng, ba phase le metse, ba ipatlela seo ba ka se jang. Hape mareka o re bontsha hore Jesu o supa tharollo e le teng ka hara ba apostola, empa fela ba apostola ha ba tsebe hore tharollo e teng ka hara setjhaba sona seno. Tharollo e teng, ba apostola ke bona ba tla fetola boemo boo ba matshwele ao a lefelleng leo, ho sa tsotele hore na ke lefella kapa tjhe. Mme Jesu hore ba fepeng e le lona, ba fepeng e le lona. Temana 37 ba apostola Jesu na re utlwa hantle ona Jesu hore ba apostola ba re na o re re ye ho ba rekela bohobe ka dinare tse 200 na re tle re ba fepe na? Ke potso ya bona eno, hobane ba re hao tabene e morena Jesu a buang ke moye motle, wena moreri, wena moruti, wena moefangedi. Potso ena e ne le potso ya motho ya kgathetseng matla, ka ha hantle ba tseba hore mokotleng wa bona ba na le fela dinare tse 200 fela. Baruti wa mona ba botsa potso ena e le nnete hobane ihle ke yona tjhelete e ba nang le yona mokotleng wa bona. Wa tseba hore mona tseleng mona tswa fuwa letho, mme bana ba etse mokotla, ba na le mokotla wa bona, mme Judas Iscariot ene le yena mohlokomedi wa mokotla oo. Bana ba tseba hantle hore ba na le 200 fela. Ba re jwale morena o re re tlohe mo re tsamaye re ba rekela dijo ka dinare tse 200 na? Ha re shebe dinare ka nngwe e ne ka etsa ka ditjhelete tsa rona hona jwale, tjheleteng ya rona hona tjena, ha re fetola dinare ka nako eo re isa tjheleteng ya rona hona jwale tjena mona mo re leng teng maluti, e ka ba maluti a 3 le 40 ya disente, 40 ya disente, dinare e le nngwe. Jwale ho ya ka tjhelete ya rona hona jwale, ehlile ke re e ka etsa dinare ka bonngwe e etsa 3 rand 40 kapa 3 maluti 40 ya disente. Jwale bana le tjhelete e ka etsang dinare tse 200, mme taba yone e ka ba na le fela 680 a dinare. Ke tsona tsena tse morena Jesu o re ro rekela batho ba dijo ka dinare tse 200 e leng ka 680 na? Ona e ne le mokotla wa apostola, e ne le mokotla wa apostola o bolokilweng matsohong a Judas wa Iscariot. Jwale ba botsa Jesu hore ka yona tjhelete yana
re ba ke rekele bohobe kana tšhelete ena bona mona ke bothata ngwaneso ke bothata bo teng le kerekeng ya hona jwale re ntse re nahana hore ho teng ba lokelang ho bona tharollo ya mathata a batho re ntsantsane re sa shebe hore re le kereke ka boyona re ka nolofatsa bophelo bo thatafetseng ba batho empa hangata ke go le gona re na ebe mmuso o ntse etsang ebe mmuso o kae na ke matla phallela batho ke matla thusa batho ha re temane ya 38 a re ho bona lena le mahobe a makae lena le mahobe a makae yang le bone ka mantswe a yang le batlisise ka hara hona mahobe le ka ba lena le mahobe a makae moye motle wena moreri wena mohi wa channel ena ba phalatsa ba kena mona ba botsa mona ba botsa mane ba khutlela ho Jesu ba re a mahlano ke mahobe a mahlano le dihlapi tse pedi temana mashome a metsumedi a mahlano le dihlapi tse pedi ha re ithute hantle se bolelwang ke mareka a temaneng ena ha re utlwe hantle ba fepeng le lona ke mantswe a Jesu temana eo a 37 ba fepeng le lona o re e le lona taba ena ke ya bohlokwa haholo hore re ka e utlwisisa Jesu o re lona batho lena le matla a ka ho lona lena le matla ka ho lona hore le ka etsa pholoho kapa le ka etsa phetho e bonahalang bophelong ba batho ke lona lehodimo le tshepile lona hore lona batho ba teng ba phelang ke lona ba ka etsang phetho hona jwale bophelong ba batho fela ke re sheba rona nako e ngata tla fumana hore re e seng rona empa ba bang ba bang ebe bona ba ka etsang jwalo re re mmuso o kae re rena mmuso o kae re batswadi ba rona ba kae re batswadi ba rona ha ba re thuse ke re lla ka mokgethwa re mokgethwa wa rona re lla ka moruti wa rona re ntse re moruti wa rona re lla ka ditshebeletso tsa masepala ha re bone re ina le matla a ho etsa phetogo ka borona mareka o bontsha ka Jesu ha Jesu a qholotsa batho le moo ba ka ipatang teng ka hore ba fepeng e le lona ka mantswe a mang ke lona ba ka etsang phetogo ke wena ka wena ka etsang phetogo se ka ba sheba motho e mong sheba hore ho na le seo morena Modimo a itseng a reng o ka se etsa mme o se etse hang taba ena ya hore ba fepeng e le lona ha e shebana le kereke e bolela hore kereke ke ya fella ho boleleng lentswe la Modimo fela e lokela le hore e etse ketso e fetolang bophelo ba batho kereke ke ya fella moo batho ba kulang e ba fodise ba lapileng e ba fepe ba ditsietsing e kenelle ho ba lokisetsa ho ba thusa ditsietsing tsa bona ba tlileng ba tlaleng ho etswe matsapa a tla ntsha batho ba o tlaleng ha go ba le se fumanang ho Jakobo kgaolo ya 2 temana ya 14 ho isa temana ya 17 Jakobo mo o re bana beso ho thusang le ha motho a ka re o na le tumelo empa sena mosebetsi nna tumelo eo e ka mmoloka na ha ngwana bo lona kapa kgaitsedi ya lona ba hlobotse mme ba hloka dijo tsa letsatsi le leng le le leng mme e mong ho bona ho lona a re ho bona ya nka kgotso le futhumale le kgore anthe ha le ya baneha tse batlwang ke mmele ya bona ho thusang
ho thusa ke seo monna enwa ya bitswang a buang ka sona mona a bitswang Jakobo kgaolong eno. Nna hore re ye ho ba rekela bohobe na. Mareka o bontsha barutuwa ba se ba omanya Jesu jwale, hobane ba bontsha ba sa tsebe hore na ba ka nka eng ba e beha ho eng tlasa boemo boo. Kganyetso eo e etsahala ka dipelong tsa bona. Ke kganyetso e teng ka dipelong tsa bona, ha o utlwe eka hakalekalo o bona eka ho jwalo, empa o utlwela tlase mane hore ke kganyetso nthwena. Ba re Morena Jesu o reng? O re go ba rekela dijo, na ha o bone yana tjhelete ena e kae? Ba etsa kganyetso ka dipelong tsa bona hobane ba re Jesu o ba etsisa se kekeng sa etsahala. Mareka o re elelliswa, o a re hlokomedisa hore ruri ntho eo e etsahalang moo ke ntho eo re le badumedi re etsang re kgotsitse ka dipelong, empa re hanyetsa, re thotse re sa bue, re hanyetsa Jesu. Ha re ka re ba rata jwang, ba re hloileng, re tla fumana re ntse re shebana re ba rata jwang rona ba re hloileng. Ha ho thwe rata ba le hloileng, wa bona re na le kganyetso ka moraonyana mane, re ba rata jwang ba re hloile. Re hanyetsa re thotse, re hanyetsa re sa ntshe ditshwarelo tsa rona dikerekeng kapa ditshwanelo tsa rona tse re tshwanetse ho di ntsha dikerekeng. Re hanyetsa re thotse, re re na ke di nke kae, go batlwa tjhelete e ngata. Re hanyetsa re thotse. Ha re ya temaneng ya 39 le temana 40, a re ho bona ba dudise batho fatshe ka dihlopha hodima jwang bo botala. Ba fela ba dula, bahlanka bana barutiwa ba Morena Jesu kapa apostola ba ba laela ho dulang fatshe, ba ba dudisa fatshe, ba ba rola ka 150, ba ba rola jwalo. Batho bana ba dumela, batho bana ba sa hlokomele hore ba na le matla ka hare ho bona. Jesu ba file matla, ba ka etsa ntho mme ha fela ha etsahala. Ho hotle ruri hore ha Jesu a laela ntho, batho ba etse. E seng ha Morena Jesu a laela dintho ebe motho wa iphapanya. Ba ile ba etsa ka moo a laetseng ka teng. Barutiwa ba ha ba sa tsebe hore na ba na le matla, bana ba sa tsebe hore ba na le matla, mme ba ka fela ba fetola boemo ba batho ba bangata hakalo. Ebile ke hona ba ka tsebang ho fepa batho bao ha ba dutse fatshe. Ha re ya temaneng ya 41 e balehang tjena. Ha nkile mahobe le dihlapi, a lelala hodimo a boka, a nto ngwatha mahobe, a neha barutiwa ba hae hore ba bele batho, le dihlapi tse 2 a rolela bohle. Ke mahobe a fanweng ka lerato ana a nkilweng ke Jesu. Ke mahobe a fanweng ka lerato, ke a jwalo a etsang molemo. Ke mahobe a jwalo a fanweng ka lerato ke batho, a etsa molemo o moholo, a bile a etsa phetoho hodima lefatshe. Mahobe a fanweng ka lerato, mahobe a tshwerweng ke Jesu a tswa bathong ba faneng ka lerato, mme ke ona mahobe a tla etsa phetoho hodima lefatshe. Setjhaba se sengata se tla phela mahobeng,
mahobeng a mahlano. O ile a itulela mmoho le ditlhapi le ditlhapi tsena tse pedi le tsona ke tsona tseo e ntseng phapang. Haeba e mong motho o la itulela ka dintho tsona tseo, ho ya motho e mong a re atjhe, nna bohobe bona ba ka bo ke bo fuweng lapeng bo ke nang le bona ke ba ka. A itulele ka bona, a re o tla fa motswalle wa hae kapa motho e mong, a ka fa fela batho ba babedi, yena le motho e mong, ya ba bofedile. Kapa fa yena le motho e mong le e mong, ya ba bararo, ya ba ha o sana letho ebile ha ba kgora. Empa ha di isitswe matsohong a Jesu, bona molemo wa tsona. Bohle ba ile ba kgora, batho ba ile ba ja ka bongata. Mang kapa mang ya inelang ho Jesu o etswa molemo ho batho ba bangata. Mang kapa mang le wena ha o inehela mosebetsi wa Jesu Kriste ho phetha, o etswa molemo ho ba bangata lefatsheng leo o leng ho lona, hobane o ba le thabo ya lehodimo, o ba thabo ya lehodimo, mme jwale taba eo e leng thabo ya lehodimo e ba molemo ho lefatshe. A lela lahodimo lena ke letshwao la kgumamelo ho Modimo Ntate ya matla ohle. Ke letshwao la kgumamelo. A boka, ha boka o sebedisitse mokgwa wa sejuti, ho boka. A re o na reng ha boka, o na re diteboho di iswe ho wena Morena Modimo, Morena wa lefatshe lohle, ya etsang hore dijo di be teng lefatsheng lohle. Ana e ne le mantswe a Jesu a hlohonolofatso ya dijo, a ngwatha bohobe a ba neha bona. Jesu a bo ngwatha, o ba ngwathela bohobe bona e le hore le bona ba bo arolelane le batho ba bang. A ba ngwathela bohobe a ba neha bona hore le bona ba bo arolele le batho ba bang. Sena ke se seholo ho rona ba dumelang hore seo re se filweng re lokela ho se arolela batho ba bang. Ke thuto ya rona. Ditemana tsa 42 ho isa temana 30 yona re ba e ja kaofela ba kgora. Ba nka diroto tse 12 tse tletseng dingwathana le ona marathana dihlapi ke temana e 44 athe ba jeleng ne ka ba 5,000 e le banna. Ho a bonahala ha o balwe basadi, ha o balwe bana, e ne hle le batho ba bangata ruri. Ngwaneso ke ra leboha ke thuto ya rona ya 47 eo e fella mona. Ka nnete ke mohlolo ona o moholo o Jesu a wentseng wa hore banna ba 5,000 ba fepuwe mahobeng a 5 le dihlapi tse 2. Thuto ya rona e fella mona he. Kgotso ya Morena e be le wena. Ha re rapele. Tate wa rona ya halalelang, o re ruta ka mohlanka wa hao hore Jesu mora wa hao o atisa dintho tseo tse tswang matsohong a banna le basadi ba fanang ka tsona ka pele ho wena. Jesu Morena Modimo wa rona, re a leboha ka thuto ena. O re ruta hore le rona re tle re fetole maemo a ho phela ha batho ka tseo re ba di tlisang, mme tseo re ba di tlisang Tate di amohele, mme o ba etsetse ka molemo. Kgotso ya Morena e be le rona Ntate ka mehla le mehla. Amen. Kgotso ngwaneso, kgotso e be le wena. Kgotso.